Sve je spremno, očekujemo zvaničan znak za početak borbe i otvaramo ovo fantastično sportsko večer. Ovo će biti strašno. Uroš kao stručni konsultant, prepustit ću njemu komentar same borbe. Vidjet ćemo da li ćemo imati prilike da gledamo duže Benjamina u kavezu ili će i ovo biti slično kao što je bilo prošli put. Samo pogledajte to, mislim, to je neverovatno koliko velike je Benjamin. Vidimo odmah skraćuje distancu, Šehić odmah borbu prevode u parter, spušta se na leđa, međutim izuzetno verziran u parteru borbu, vidimo već je opasan Benjamin Šehić. Jako samopouzdan, ako je sam uvatio gard, to znači da stvarno veruje u svoj gard. Evo već ide u neku polugu, pre je bilo gušenje. Poluga na ruci, da li je možda završi? Polugu? Da, gotov meč. Znači opet u prvoj minuti, čak u prva pola minute. Ponovo ekspresno Benjamin Šehić iz Bosne i Hercegovine dolazi do trećeg profesionalnog trijumfa. Zaista neverovatna pobjeda za mladog borca iz Sarajevo. Zaista svaka čast. Ovo je strašno, Zaista verujemo da će ga teško neko u teškoj kategoriji u parteru savladati. Da vidimo još jednom, evo snimak, odmah je skratio distancu, došao u klinč, povukao gard. Benjamin Šehić odmah pokušao da napadne i vidimo uhvatio polugu na ruci, jednostavno presnažan je bio za Kaplana. Da je čovjek toliko veliki, toliko agilan, to je stvarno čudo i ja mislim da od ovog čovjeka stvarno možemo očekivati još veliku karijeru, tako da evo, baš mi je drago da sam to sad video i da sam upoznao Benjamina. Da čujemo i zvanično proglašenje pobjednika. Benjamin Beno Šehić! Benjamin Benjo Šehić, treći trijumf u profesionalnoj MMA karijeri, dakle uspjehe iz parterne borbe. Benjamin je krenuo da preslikava i u profesionalnoj MMA karijeri i zaista mu želimo puno uspjeha. Vidjet ćemo da Benjamin dobije pehar. Aleksandar Milićević, najbolji džiu-džicer Srbije i SBC šampion. Dobija pehar od Aleksandra Milićevića, dakle zaista najbolji džiu-džicer u Srbiji. Jedan od boraca koji je najverziraniji, možemo reći, u parternu borbu, inače SBC šampion. Svaka čast. Odlično smo otvorili ovo večer, Uroše, mislim da ćemo uživati večeras. Ti ćeš biti u uglu nekima od boraca, ali pridružit ćeš nam se u 5. i 7. borbi, tako da ćemo imati priliku i dalje.